Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nong wan chukela baptisa monduli pen pater piponsi ning arong pen pre-Christmas mate kerol amen pen by really kapaban po. Lakha ingkoy rapo nilip consequency arlo nong wan chukela baptis amonduli pen pater piponsi ning arong pen pre-Christmas mate kerol amen pen by really kapaman po. Labang so bait kapachireng along Pastor Horen Ingti, Secretary Jacob Tiso, Deacon Wesley Rongpi, Banker Agustin Teron, Alang Litum Pensi, Japon Lindsay, Member do Anapan, Pre-Christmas Amin Pen, Arong, Bait Pachajeng Ponsi, Ning Arong Pen, Christmas Akardom Pajurtika. Thang akisung kasiksak awe pinpen, Bogian Ahitian Palelonglo. Ako putot sang tilangso, Moikro Arong, Lapen Mithang Amondulian, Nang Chili Pamilo. Pastor Horen Ingti kaning Japon ke labangso pre-Christmas mate kerol amen pen bait kapachajeng long pami mate thang kasiksak awepin lake arna mahirjumelo pusi ning arong pen arna maphan akero piponsi mai pachurponlo. Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Nang la pre-Christmas mate kerola putak pan ningarong pik niliga chihok pik la puson nilitum dak nongwan chukala monduli pathik tipin lang peneng si phas lang asi non nilitum dak pan ke baria phansi nitum chisik lo asi nitum ke dam ono long anam hirjume ke dojia phan nitum nam hirjume hang pontang lo la si dak pen barpo lan hello nang nilimen ke kasang rong pharpi chorolo nitu monduli chukala nongwan baptist church ini la kerol ke damji mate pre-Christmas alam the check pen than akero paper pig lo media abitung atoma phan pindi nitum ladak number 1 chukla baptist church pen patir pi ponsi Christmas kerol mate bite really ke dam ye pan sinoni tum chingrum lo nitum dak pen ke damji bugian new market andamji lapen isi biota ke me mate tum hem pujisu biothe munila pa pen ka pi jogye phan Mahangge thekla bangso biota ke me ke pache thang ponje phansi ni tumnon dak number 1 chula baptist amondudi ben patir pi ponsi don tum dak bite really ke dami phansi don tum chisik chedang pon lo ke pale ji ko dak adin khani jun ke pale ji ki mang isi ke bugian new market along lo hadak fear do hadak pensi ni tum nang chirui thu pola pen lapu chugela thana adal pen wang thu sia ko moi khro rong anta nang phuri po ansi da ko dak mithang char sa dong anang sipali thujia phansi ni tum chisik pon Tharve hidi Kirunia long ing tang rakpen bait kachitong ki thikereng thang puthek thepin an. West Karbi Anglong Tharve hidi Kirunia long arniwangta dumper tractor lapen Tata Mobile agari atum check harlong sangti lapen sokpun kepon kachimit me pin ajok aki bi agari atum kidunchi adim ke komre ajok lapuson overtake dundite aduk pen chichak nang koktiti. La sipini earning kang sam apor hut ing ting rim apor hut Tharve hidi along registration number AS02A03350 lapen AS09B7658 abait atum ahir ing tang rakpen chetong ponlo lapen tong sekot pen Khiruni Model Hospital along ansi se langpon bomlo. Amit Phangcho Home Guard Khiruni Southern Range Forest along kam ke claim arong Taradua Jodis Johan Aromen Khiruni Noharua Alangli Tumaphan non tong sekot pen hojai ham hospital along ansi papon toy pusi berta ribdun long. Khiruni pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel. Itu মই যেতিয়া অফিসত পৰা আহি আছিল তেতিয়া ৰাস্তাত হঠাৎকে দেখা পালো মই তে দেখাৰ পগনে এটা আছিল অমিত ফাংচো এটা নাম কি আছিল এই কিবা জগদীশ চৌহান বুলি আছিল এজৰ এক্সিডেন্ট দেখা পাইছে মই ৰাস্তাত তে দেখাত পাইখিনি মই অমিত ফাংচো দেখা পাইখিনি তাকটো মই মোৰ নিজৰ বাইৰত কিনি লৈ আনিলো হস্পিটেলত তাৰপিছত যেটো এটা আছিল এইটো অটোত হিঁতে ভৰাই আছিল তেতিয়া এইটো দুজনে ইয়াতে আছিল তে ইমানে আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি ৰাস্তাটো মানে বহুত সৰু হৈ আছিল
মোৰ হিচাপত যেতিয়া মই তাত গৈ পালোঁ দেখা পালোঁ তাতে মানে কি হ'ল তোমাৰ এই খেৰ চেৰ কিবা গাড়ীত আনি থাকে ইমান ডাঙৰ ৰাস্তাটো সৰু হৈ যায় থাকে প্লাছ অভাৰলোড হৈ যায় প্লাছ তোমাৰ এই কঁহিয়াৰ চহিয়াৰ এইবিলাক লৈ যায় যে এইবিলাক এইটো প্ৰব্লেম আছে মোৰ হিচাপত মোকতো এনেকৈ লাগি আছে আৰু বাকী ইমানে ক'ব পাৰে বাকী মই এক্সিডেণ্ট হ'ল তোমাৰ থাৰবেহেদি আমপথাৰ তাতে এক্সিডেণ্ট হৈছে ফিল্ডৰ ঠিক ৰাস্তাৰ ওচৰতে হৈছে আৰু ইমানে আৰু এতিয়া ক'ত লৈ যায়তো মই গম নাপাওঁ মইতো মোৰ নিজৰ যি দায়িত্ব আছে মইতো কৰিলোঁ হস্পিটেল আনিলোঁ এতিয়া তাৰে ফেমিলি এতিয়া আহি গ'ল তাৰপাছত ইমানে আৰু এতিয়া ৰিফাৰ হৈ যায় ৰিফাৰ কৰিছে ইহঁতে ইমানে Ingdeng thongke prapli krungching sai amai nini aparman AAPTA ahinpen kedengpon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi kopili constituency arlo jengkha pathu aklamalong thongke prapli angdeng krungching sai amai nini aparman All Assam Primary Teacher Association ahinpen kedengpon Mati jonga chiklo ni phai krinar kep arni jengka phatu aklamalong AAPTA ahinpen krungting sai amai kapaman pon along kechengsi All Assam Primary Teacher Association alama pangjarpon Maipu Mr. Kharul Amil jengka Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho aridengpen bang soaphi karlitang atumaphan kachikimupon Kamal Chandra Rai ahinpen dengpon Lapen Ratpi Amayalong Chipahem Pupon AAPTA Amai Pu Mr. Kharul Amil Lapen Chupapon Manpenkedo Aluhi Sarpo Karbianglo Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lakha Ingkoi Wothalangso MLA Rup Singh Teron EM Prabhat Chandra Taro EM Rina Terangpi MSc Hakim Rongpi Lapen Kithe Kidingatum Chetong Dunpen Mai RD Pidun Mai along bang paroke thom so se LP School Amastaratum Chetongdon All Assam Primary Teacher Association AAPTA atum panini aparman krungching sai api aban abodi larpon derapi puthot akimi arpu pek ponthusi ningkan hini aparman akimi amaipu Mohan Singh Kro Kongchunbang Dibika Devi atuma phansi arpu pipon Khiruni pen kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel Nalitung la salam nili panang kan jopot lasi nili awpet pulote apang meda nili laso institution along mane nili cerabdun kicingsi nili dagil tung Karbi Anglong along mane kapta along cerabdun laso pen apitu nili hamren sap kapta along kongchun bang ningkan si aku dengla laso pen dat api Niliangko All Assam Primary Teacher Association along ta ningkan pli mane dun me putaman dun na lapen si towe nilitung mane laso kedam tang amai along mane kijut si angding acing mai hot lar tum nili phansi mai phuar punang nang baglo lasi laso mai phuar pu nili phanang pegda rakhi nili son nilitum Karbi Anglong phan son si nili mane koson si nilitum Karbi Anglong somartum phan aphang ansuse mane kapur he na tho kapaphang thengima laso phan si nili body ponji pusi nili matha lasi nili ke dam tang anta nili chethan bonno je laire tum inglong ar loga jo master atum ke dam ka शिक्षा dopik laso ka शिक्षा ke do joine nile pataini memorandum ta pilo laso pataini memorandum pila pro education minister phan ta boino la penke elementary education director phan ta nili pidam lo memorandum hala so dilitum Karbi Anglong phan mane sonsi nili pulo je kicengsi litum inglong ar loga jo tobar ka hino dopik laso toar ke ka hino pen kosonsi litum Karbi phan bang atum mane hokpet pen hala so school long kapaleng thegi lapen hokpet pen somar phan log than ke mesen pen ke than thegi laso phan mane amar sai nang pi pusin pinai pusin ni la so long ki poila poilo inglong ar loga jo school long mane than bang atum han ki duadim hem kin pinangi laso bang nili pulo la soda piet lo la pen non dang ko la so ang thu nili ang ko dam thi lai son lo la pen ge ang ko nilitum Karbi Anglong than bang atum ban hile launch ko mane la so ke sarkar nang ki pido la so sai nang pido la so bang nilitum han pi bang kompik kopi polo nilitum han chiklo on pen pharo pira sari kuri be nang pi pharo pira sari kuri be nang pi plo te nilitum
মানে নিনি বাগা জাং থোৱা পইচা টানিল তুম লংলি লাসো পছিনিল তুমা 10% sinang pinay la basic pen 10% sinang pinay pusinil tum laso ka demando lasi banang ko chun pinay pu bang nili mane boriji la penang ko la mane nonil tum chini lo il tum karbiang long mane master kabiadin da dolang pusinil tum mane ardulong lasi laso bang kabin penili kona na school ma masor kabe laso humri po la penang litum tanang cerap nang cito dunai pusinili nang tumana chuning rilo lasi litum kado kabe cerap cito pen laso bang litum kem la pedlo te litum chung legi pusinili mathalo la pen ke niliang ko mane matha tulon school 3 mane master donai pu bangali nilike manga mangke school 3 da class troxido English medium nom ke tapi Assamese medium tum class 4 do lasi class 3 master inun nangi pusi nili rada long mane ba klangdam ji la pen rada phan nili jingki che than ji pusi nili keman lani lo ka do Karbi rong asar amai hin pen teke rong pi arong along mai kapedupo. Matijong ni pai krinar kep arni lakha krepo Mahamaya constituency ke parlo rong asar do anatum chingrum si teke rong pi arong along Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron ahem along non ke wangji arkoi ni pai troxy arni cho arkli cho phejo mate phusar phisar angthun ating pen ke kroi tip arat atum an chetong pet pen mithang Karbi aron barim anso se kapiter tip thek jiaphan mai kang ni pon Bangso amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron ake hai lapen Karbi Anglong rong asar amai abitung atumpen pinang an rat asai klembang atumpen chitong si cho arkli cho phejo rong rup kachari kachalon nang jiaphan bidi sore chipipong Bangso amayalong sar lun setimung abarim EM lapen maipu hemphu mukrang adorbar sar bordoloi kiling dun maipu hemphu mukrang adorbar sar mojari sinar sar bidasing ingti kongchun bang hemphu mukrang adorbar Mahamaya BJP Mandal Committee member atum doan lapen rong phokep sose rong asaratum chetong dun Dog Mokapen Long Kiram Teron report Karbi Anglong News Channel lang roi lang ding kupia sim an Karbi an kien han thili pen cheng nok kupia sim an kien la soba le ponam ku nili ni kamatha pon alam dolo amasi nili alang ni dinisa mi thulo non la nili punula la puti mong sango pa sa arilo la sila so kama bang le det de no ni to la li sili dikan bidina pilo Kasi di kemat apa na bang ke lasokan klan pomji pojak. Kasi nang itu kado kawe fanta nang ajupha. Dak nang itu rong asara tum arok tinda peni isi rong isi ben isi kakli dei madidi. Peni nang roy fansi klan di peni long fansi kakli ibu itu ke dul hai. Non so itu Mahamaya tengah durak tengah dak mutalang borbong ada Dr. Do, kasi kado kawe hai klan pon ti ilitumla hawari si longri si di mipun mi kisu penda jogi meni peni itum bihek ki hek bentam Karbi porong pora ho kicek kada tembe isi jual itu video isa biswas kali mali tapi napara sitame itum non mata tiduda apa ting mata lai seperti bina kadoi kecil rum tak nasila so anta se milit hot nang to panci nang itu panang apa Borpathar along gari ka chitong ajok banghidi ademalong apran kedam Patumi mati jonga chiklo ni phai khrenar keparni ada por 5 phi apor malom Borpathar police station ke parlo NH 39 atwarpi holokwalong ihum gypsy registration number NL04C3801 lapen Dimapur anathupen kewangbob lapen ihum thar registration number AS01FJ4114 agari golakhat anathu pen kewangbob apor hud ahir ingtang rak pen kachitong ajok adimalong amat banghini apran kedam
ลาเป็นบางทรกอตุมอาฮิรอิงตังรักเป็นอาเรงหูเกโซนังปุสีเบียร์ตาลองเบียร์ตาเคลองดุนอาเตงกีอาเรงอาหูเกโซบางทรกอตุมาพันตองเซกอดเป็นบุกจันฮอสพิทอลอลองอันเซเกลังดำเชียพันปนโลเบียร์ตาเกตอกบอมอาปอร์หุดอันกีอาปรานเกดำจุยบางฮินีอตุมาพันอาเมนลาเป็นอารองปังเทกปนลงเลลังลาเป็นเกโดอานาไซเซตามีบอร์ปัทาร์พุลิสอาตุมเป็นซีเชปาริเดงปนโลบอร์จันเป็นอังตองเตรังรีพอร์ตคาร์บีอังลองนิวส์ชแนลปีนี้ดัวบาร์กรีเพรสคลับนิงกันเกตฮอมเกจอกคาตาลอนดัวบาร์กรีเพรสคลับเป็นนิงกันเกตฮอมเกจอกคาตาลอนบางสุคาตาลอนอลองไม่เชงเชียพรังดัวบาร์กรีเพรสคลับเป็นลามาซิตามีไม่ผู้เป็นอิงทูร์ปอนลาเป็นเดดพีดัวบาร์กรีเพรสคลับนิงกันเกตฮอมเกจอกอาเกกซิตามีอิงทานปอนลาเป็นกีลาบังโซดัวบาร์กรีเพรสคลับนิงกันเกตฮอมการชูลงลกlaki isi dua barguri press club mai phu bida sing ingleng lapen kongchun bang rajesh tiron pen keja kemi sen pen ajoksi pining a ningkan ke thom ke chok katalon ponlong lo lapen dua barguri lakha ingkoi retro constituency angkangalong kidu ki sungalong sitami pinang an aberta kapache thangpi pen ajok karbi anglong autonomous council pen sitami kelang kechari pon ongdung dolo lapen ke rat kiduki sung sitami rat ahong jai wan pilong lo lapen ke dua barguri press club member do an sitami ke claim kedam chepaduk pon pensi pachithang pon long lo lapen pini dua barguri press club along aluhi ke pha pon pen nang kachetong dun lake SDM Court Advocate Roton Terang Lapen Indian Red Cross Bokajan Subdivision Ramesh Sinar Lapen DPCKA Secretary Daniel Sonbe Lapen Rong Mongwe Lems Kongchunbang Holiram Ingti Lapen Socheng Thenta Press Club Kongchunbang Jersong Ingti Chitongdun Lapen Press ke claim nangchi aron atang mate Bierta kapache thang nangchi aron BD Sore Jume Senpen Pachini Pon Lapen ke aluhi pen jume sen pen lam the than det pen aphi Andrew Hanse pen kachoro sitame pacherpon Lapen ke pini dua bargri press club along ke claim kedam atum kadokawe lake mai phu bidya sing ingleng lapen dun mai phu RG son rong phar lapen kongchun bang rajesh tiron dun kongchun bang rangsina be la kadokawe dua bargri press club bangkret trok ando lapen kadokawe program me sen pen pachun pon Dua Barguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel. Kaura Forest Guest House lo Ingdeng get home Dua Barguri Press Club Katalona Hirjumi Kadogowe la Dua Barguri Angkang Gido Irangke Tuman Mastami Pajulo La pen pini dang Ingdeng get home Katalon long Kadogowe Chithan Chimum long Kadogoseme Akiro Pilo La Sinilihin Pendak District Press Club of Karbi Anglong hin besta lang lophan hirjumi pajir dosi lan so se givang journey lapen alang ke claim ke dam long stame arnam hirjumi pe dun nang lapen tem me dam me phan lili hirjumi pajir dosi liam peden kon tang ka sar ladak duar bori press club pining ange ningkan ni thom chawlo la ningkan thom chok sia prang nang li tum district press club ho ko pisinang si chardun iglo lili tum na chardun non mat ki nang li tum mission besi theglong la na tum declare me dam la pen ahok pet bang nang li tum duar bagori constituency lo la panang tum tibok trai ka hak war ke inglong hawara do la pen ajake non duar bagori ke election jone te bokum terpung ka jake pudidun lo la si lahaya news na tum ke paklang la pen na atok rong atok alam na tum arlo alam ke paklang ke na tum Duar Baguri Press Club nama churu ni, pada Duar Baguri yang kang dua media nama churu beg ni. Athema nang le tum si lahir lam paklang klip utte Karbi Anglong arat bai tum Karbi Anglong West Karbi Anglong district arat tum ke chini ni lo. Lasi nang le tum halat tum tok ke do Duar ka vipen cheng lok mani lang ka vipen cheng lok halat tum along tum nang tum tak Duar Baguri Press Club ba Duar Baguri ferang ke tum dam pen kado ka vi news birtai hui rip dam pen na tum rat long paklang ke la ke na tum ni pi ke kam lo plus narso ke claim long ke hala rat tum sa ningarong rat tum sami ningarong ko la pen rat tum sami na tum nang hijumi na pinupo ta se nang tum claim pen jokes ni tum district press club tum sami nang tum phan ning nang sing samdolo la pen kai ke sa akero na pinulo churun
Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.